Thirikari ya kaunti ya Mombasa nĩ thundũrĩte tabarĩra iria ikuhe makiria ma mbeu njithi ngiri mieke ya mawira mwena wa gĩcũa-inĩ. Ngabana Abdulswamad akiuga gĩkĩ no kĩambĩrĩria ngwacĩ nyingĩ, kuona thirikari yake no ĩgũthiĩ na mbere na gũthondeka mieke ya mawira. Akiaria hindi ya kuruguria tabarĩra ĩno, Abdulswamad nĩoririe mbeu njithi arĩa mekugunika na mawira maya mekĩrĩre kĩo nĩguo mahote gwĩteithia mĩtũrĩre-inĩ yao. Kila mfanyakazi wa baraza la Mombasa tujuane, ni lazima tujuane. Ikiwa kuna yoyote alifariki na hatujui kama alifariki, ni nyinyi ndio mtachukua nafasi yake. Kama kuna yeyote alisafiri hakusema alisafiri, ni nyinyi mtachukua nafasi yake. Kama kuna yoyote tuliona aliajiriwa ni binadamu kumbe ni roboti, ni nyinyi ndio mtachukua nafasi yake. Tutaomba sana serikali kuu iweze kufikiria jinsi inavyogawa pesa zake katika hizi city counties, tuongezewe ndio tuweze kuajiri watu wetu, tuweze kuondoa insecurity huku kwetu. Akirunga ciĩgiĩ wendia na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia, Ngabana Abdulswamad nĩaugire nĩekũnyitanĩra na atongoria kuma kaunti-inĩ ĩno kũng'ethanĩra na wendia ũyũ nĩguo gũkũra mbeu njithi kuma mũtondo-inĩ ũyũ. Ile bandari tutafungua gate na watoto wote wa Mombasa watatoshea hapo. Si tuliwaambia mkituchagua tutawapatia bandari? Tumeleta hatujaleta. Sasa tukimaliza ukarabati wa MB na chairman wa bandari, vijana wote wataingia hapo. Tulipokuwa tukifanya kampeni, tulienda round tukiwaambia tell a friend to tell a friend that freedom is coming to Mombasa. And the freedom is here with us. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombasa, rĩtwa rĩakwa nĩ Ndegwa wa Gathũngũ.